Nibyo ndabasuje bahaye ikaze bifurije kugubwa neza muri iki gitondo cya tariki 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025. Twongeye kugaruka muri studio muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro kuri byinshi bitandukanye kugenda bivugwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyumva kuri mikoro amase nanjye ni Bosco, Bosco official, aho tugiye kureba byinshi bitandukanye byakomeje kugenda bigarukaho. Kuri ubu mujyi wa Goma biravuga ko bamwe mu bayobozi b'umutwe wa 23 bakomeje kugenda bawusohokamo, ariko kandi hakavuga uruno muri uyu mutwe muri staff technique zawo. Naho kandi amakuru avuga ko bita Colonel Nanga ndetse na Joseph Kabila rukomeje kwambikana. Ibi byose bikaba ni nandaro y'ishingwa ry'umutwe mushya washinzwe na Joseph Kabila nyuma yo gusanuye mura ku mutwe wa 23 cyangwa se AFC bisa n'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo, nyuma yo kugaragarizwa no kutishimirwa na bamwe mu bayobozi bagize uyu mutwe kandi bakuru. Ibi byose bikaba bishobora gukurura undi mwuka udasanzwe. Naho kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwangiza imyanya yose umutwe wa 23 wakoragamo inyungu, by'umwihariko ibice bigaragaramo cyangwa se byongeye kubonekamo amabuye y'agaciro menshi biri mu maboko y'umutwe wa 23. Ni mu gihe imirwano yaramutse muri Kivu y'Amajyepfo, akaba amakuru aturukayo avuga ko iyi yaje kuba imirwano idasanzwe, dore ko umujyi wa Bukavu wongeye gusatirwa kandi harimo ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru akaba avuga ko aha naho hongeye kuba haraswa. Ibi byose rero nibyo tugiye kuba twagarukaho, twabiva imuzi n'imuzingo, turebe uko byifashe. Ari niyo mpamvu ngusaba gukanda subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora. Mu by'ukuri ni mu gihe kandi bamaze kubikora namwe tubashimiye cyane. Ni intambara rero y'urudaca iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imaze igihe kigiye kugera ku myaka hafi 5. Yongeye gusohokorwa rwose mu mwaka w'ibihumbi 2021. Urugamba rero rukaba rwarakomeje kugenda ruba urugamba ndetse rutanasanzwe. Ari nayo mpamvu ngiye kubwira rero amwe mu makuru akomeza kugenda amenyekana ku bijyanye n'iki kibazo cya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero ni mu gihe kandi bamwe mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 bakomeje guhakana bimwe mu birego bari kugenda bashyirwaho. Inkuru dukesha ibiro ntaramakuru Reuters ikaba ivuga ko uwitwa Bertrand Bizemwa yaba yongeye gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba aribwo buri inyuma ngo y'ibiri kuba byose birimo no kwangirika ku iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyine ngo kuba igenda yangiza ibikorwa bigiye bitandukanye. Hano rero ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ukurikiranye urabona ko umutwe wa 23 urimo urasa naho wamaze gucanganyikirwa, kubera yuko iyi 23 ntago muri yo mu by'ukuri ntago yifashe neza cyangwa se ntago imerewe neza. Nubwo rero bimeze bityo imirwano wumva igenda iba, tuba dukwiye no kureba mu buryo bwa politiki naho tukareba uko byifashe mbere uko tugaruka ku runo ruri kuvugwa ku mutwe wa 23. Reka nkubwire ko kuri ubu ya 23 irutse guteguza yuko nayo ngo igiye gusubira mu mirwano, aho mbabwira yuko rero urugamba rwatangiye kuba ububisi. Ni amagambo yavuzwe bavuga ngo guhera ubu igitero cyabo kizajya gisubizwa n'ikindi cya 23. Ukibaza ati se ko gisirikare cya leta Congo Fardc kirimo kirakoresha Sukhoi helicopter ndetse n'amadrone, bafite ubushobozi bwo gusubiza ibitero bifite ubukana bungana nka gutyo, kandi mubona ko iherezo ry'umutwe mu mijyi nka Goma ndetse na Bukavu rimo ragenda ritatirwa. Uruhande rwa leta Kinshasa n'urwa 23 bakabongeye gushinjanya kurenga ku masezerano yo kubahiriza gahenge nyuma y'imirwano ikomeye yavuzwe muri iki cyumweru mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kugeza n'uyu munsi. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa 4 Goma, bakuriye 23 bavuze ko Kinshasa idashaka amahoro kandi ko guhera ubu ngo bazajya basubiza igitero cyose cyabo ku kindi. Ariko ibi byose nubwo babivuga, Patrick Kamara umuvugizi wa leta ya Kinshasa nawe ku wa 4 nibwo yashinje 23 babwira abanyamakuru ati tuzi urenga ku gahenge kandi tuzi urimo kwica abantu Igoma na Bukavu. Ayasaga n'uca amarenga nyine ko buri umwe wari wese n'ubundi azi ibirimo biragenda bijya mbere. Ibi rero n'ubundi ni ibihamya byongera kugaragaza no gushimangira yuko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi
nta kabuza igikomeje ndetse igifite n'ubundi imbaraga zidasanzwe kandi buri ruhande rwose noneho rwayisubiyemo mu by'ukuri rwayisubiyemo nta gucakurane cyangwa se nta gutinya kurimo. Ibi bikazongera kwerekana ndetse no gushimangira yuko ibiganiro byadoha n'ubundi ibiganiro bitagifite agaciro, ahubwo impande n'ubundi zamaze kwinjira mu mirwano. Umutwe wa 23 urasa nkaho utamerewe neza imbere muri wo. Bamwe mu bayobozi bakavuga ko bashaka kuba baratangiye no guhunga, abandi bakurikiraho bita Joseph Kabila. Ni mu gihe uyu mugabo aherutse no gushinga umutwe yashinze ukaba nta muyobozi n'umwe w'umuri 23 wagaragayemo, ndetse ibi bikagaragaza ko atarimo akorana neza na AFC biturutse kutumvikana ku nyungu zavaga mu bikorwa by'amabuye y'agaciro hagati ye na bagenzi be barimo na Kuri nanga Bertrand Bizimwa Amakenga ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ni ihuriro rishya yise Mouvement Suivant Fardc. Iri huriro rero ni ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryavuye i Nairobi nk'uko byagenze kuri AFC nawe niho yarifunguriye, ndetse akaba ari igikorwa ngo gikomeye cya diplomasi muri Afurika no kugira ngo dusobanure kandi rikemura ibibazo by'urusobe rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo kandi ribikureho ngo n'ubutegetsi buriho bw'igitugu ngo buveho. Iyi akaba ariyo ntumbero y'uyu Joseph Kabila. Gusa uyu mugabo bikaba bivuga ko mu banyapolitike yitabaje mu bigaragara harimo Matata Ponyo Maponi wahoze ari minisitiri w'intebe wari waraburiwe irengero kuva yakatirwa n'inkiko, ndetse harimo mu by'ukuri n'abandi bagiye batandukanye. Habonetse kandi nka Moise Nyarugabo, Frank Diongo, Sitkikuni wamaze igihe afunze umwaka ushize, Raymond Chibanda cyangwa ndetse na Madame Chipasa Paria umukuru w'ishyaka Fardc n'abandi. Nka Moise Nyarugabo, uyu mugabo rero kuba yaragaragayemo n'ubundi ngo ntago ajya imbizi n'umutwe wa 23, dore ko ngo ibi byose bishingira ku bijyanye n'urupfu rwa Colonel Makanika wari umuyobozi wa Twirwaneho. Niyo ntandaro yo kutumvikana kwa Moise Nyarugabo, akaba rero bitanatungurana kumubona ku ruhande rwa Joseph Kabila. Julian Paul ko Minisitiri w'Ubucuruzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Nairobi yari igamije kurangiza rubanda ngo nibite ku nama y'ingenzi cyane yarimo kubera muri Amerika ku ishoramari hagati ya USA na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Leta ya Kongo ikomeje gutegura uburyo bwose bushoboka kugira ngo igihugu kirusheho kugenda kiteza imbere. Ibi byose rero by'izi nama zirimo ziragenda ziba ni inama zigaragaza ko umutwe wa 23 Kuri nanga ndetse n'ubita Joseph Kabila barimo baragirana amahari, dore ko uyu mugabo agiye kumara amezi atari makeya atagaragara rwose muri uyu mutwe wa 23. Nyuma yuko yagiye muri Kivu y'Amajyepfo agakusanya abaturage bahatuye ndetse akumva ibitekerezo byabo, aho babonye ko rero ashobora kuba yabarya inamba cyangwa se babonye ko bishobora kuba bitabahira mu gukomeza gukorana nawe gutya, babona ko bari mu gihombo gikomeye cyane. Ni mu gihe Fardc yatangaje ko nk'uko bivugwa na Sylvain Ekenge, General Major Sylvain Ekenge Bomusa, ko biteguye gusubiza ibitero byose by'umutwe wa 23. Umuvugizi w'igisirikare cya Leta ya Kongo aravuga ati rero kuva kuri iki cyumweru twiteguye gusubiza ikibazo cyose cyatezwa n'umutwe wa 23, kandi ati buri muturage uwo ari we wese agomba kuba umutangabuhamya w'ibigomba kuba. Igisirikare cya Leta ya Kongo rwose cyongeye kugaragaza ko mu by'ukuri bakaniye cyangwa se nta gucika intege guhari, uyu muvugizi rero kuri we yavuze byinshi ati ntabwo rero turi hano nk'abantu baciriritse, ntabwo turi gisirikare, ati kandi ntabwo turi babandi bagomba gukubitwa urushingo bahindukire bakubitwe n'urundi batangwe ndi musaya. Ati ni kubw'izo mpamvu bitero bishya n'ubushotoranyi bwose tugomba kubahagarika, ati kandi tugomba gukomeza kwenyegeza, ntabwo tuzigera duhagarika. Uyu ni General Sylvain Ekenge Bomusa ashimangira ndetse yerekana ko igisirikare cyabo cyiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo gihagarike uyu
gihagarike ibi bibazo by'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Mu makuru yandi ugomba kuwamenya, muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa imirwano idasanzwe nyuma y'uko nk'uko mubizi umujyi wa Goma nawo wakomeje kugenda usatirirwa. Muri iki gitondo cya none tariki 26 z'ukwezi kwa 10 hari ibice birimo biravugwamo imirwano. Ibyo bice nibyo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo Fardc ndetse na wazarendo babukereye bazindukiye mu mirwano mu bice bigiye bitandukanye, aho barimo bagaba ibitero cyangwa se barimo kugenda bongera kwigarurira ibice bigiye bitandukanye byari byaragiye bigirwamo n'umutwe wa M23, ndetse bakavuga ko ibi badashobora kuba babyihanganira. Muri Kivu y'Amajyepfo rero uduce dukomeje kugenda tuvugwamo imirwano ni na twinshi wamunuwe, aho wazarendo yakomeje kugenda itangatanga iri kumwe n'igisirikare cy'u Burundi kinashimwa cyane nyuma yo kubaka ubushobozi bukomeye cyane. Intambara idasanzwe rero ikomeje kugenda yumvikana ku bitero byinshi by'inyeshyamba zo 23 ndetse abakomeje guhangana na wazarendo. Amakuru avuga ko kugeza uyu munsi kuri iki cyumweru aho bita Ruhago muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda humvikana imirwano, ndetse ni mu tuce tugiye dutandukanye, aho abita Kacuba mwegerera muri groupement ya Ruhago, uduce two muri Ninja, muri Kabare twaje kugenda twumvikanamo imirwano. 23 muri Kishadu ndetse ni muri groupement ya Ruhago yaje kwamagira rwose yirukanswa ku buryo budasanzwe nyuma yo kugenda iraswaho ku buryo bukomeye cyane nyine n'aba basore bo muri wazarendo. Mw'abantu mwenda babwiye ni iyi mirwano cyangwa se urugamba rwongeye kuba ni urugamba rushimangira, ni urugamba nicyo bita kugaragaza ko nyine igisirikare kigihari kandi cyiteguye gukomeza gukora ibishoboka byose, ndetse nta n'impamvu yo gutegereza undi mwanya uwo ari wo wose kugira ngo aribwo bongera gusubukura imirwano, ahubwo bongera gushimangira ko igihe ari iki, nk'uko byanavuzwe na Ed Kapenda Ilunga agaragaza ko mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo kiri kwibaka mu bushobozi bwose bushoboka kugira ngo babone cyangwa se babashe kurushaho kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni byinshi rero twagenda tugarukaho cyangwa se ni byinshi twavuga, ariko reka nkubwire yuko ubu tuvugana ibice bizaninja nk'uko twari tubivuze byaje kugaragaramo imirwano. Teritwari ya Kabare irimo irumvikanamo amasasu nakomeye cyane rero. Hanyuma nyuma y'ibyo reka mbashimire, reka mbifurize kugubwa neza. Mwakoze cyane kubana natwe kudukurikirana kugeza kuri uyu munota. Turimo turareba rero ibiri kubana ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, aho tuza gukurikirana n'andi makuru ajyanye n'ibi ngibi. Ubwo nta bindi nyine ni intambara yo mu Burasirazuba bwa Kongo, tubabwira uko biraba bizifashe. Hanyuma rero komeza kubana natwe, turaza gusura amasaha ari imbere. Ntuze gucikwa cyangwa se kuba udahari kugira ngo ubashe kumenya aho biri mu byerekeza. Yumva kuri mikoro ni Bosco, ni Bosco official. Ciao ciao, hasta la vista.